So ke ditlhogo motho wa gae tsamega dikgang nna ke Honorable Kala Kachane mme re na le a mantle ba bile a rana dikgang tse ka puo ya diatla Edwin Mashakgom o tla le re tsa metshameko a re tsene mo go tsone di party tsa kganetso di khadile molaokakanyetso wa molao motheo o sa tswang go bewa parlamente pele ba re nyenyehatsa thulaganyo ya puso ya batho ka batho moeteledipele wa kganetso Dumela Saleshando a re puso ya Umbrella for Democratic Change e kopisitse tsamaiso ya puso ya pele e tlhobositsweng ke bontsi maikelo a molaokakanyetso o ke go tlhoma Constitutional Court me ba kganetso ba diphathi tsa kganetso ba re se tla dira gore babusi ba ikgagapelle dithata ka go tlhomiwa ga baatlhodi gareng ga tse dingwe ebile go tlana tautona dithata tse dintsi mo makgotleng a ditsheko ba diphathi tsa kganetso ba re bone ba batla gore go tlhomiwe Judicial Service Council le gore setšhaba sa akarediwe mo go sekasekeng molao motheo go direlwa dilo mo pontsheng ba lekgotla la Congo le bone ba setse ba gakolotse puso gore e seka ya lebala maitlama yone a gore re sa setšhaba le fa go ntse jalo tona wa tsa ofisi ya gatautona Moetemhwasa a re ga se boammaaruri gore ga go a nna le morero le bana le seabe Parlamente ya bo 13 ka molaokakanyetso o tlisitsweng ke puso ya gompieno o baya Botswana mo dipharagobeng tsa go sa diragatsa se se sologeditsweng Batswana. We're at a crossroads of democratic betrayal. Parlamente gato yaanong e tse ditshologelo tsa Batswana e di kgatholose e dire se e leng dikgatego tsa party e busang ya UDC hela ya ka tomkaraga le yone e ne e kile ya dira. Amendment e tlisitsweng number 14 of 2025 e supa gore ga gona maikaelelo a go tsibogela ka bohego go sekaseka molao motheo sešwa e batla go tlisa diphetogo hela mo kganyeng e le nngwe hela ya gore go nne le lekgotla legolo le le tla itebaganyang le dikgang tsa semolao e supa gape gore lekgotla leo e tla be le lone le tla beng le reetsa dikgang tsotlhe tse di ka tswang di lebagane le molao motheo Constitutional Court ga se yone kgang e ko motsubong mo go tse Batswana ba di batlang Batswana ba batla molao motheo o mošwa Moresa Leshando na bua gore ga ra nna le morero le ba ka World Party Conference ne ke high background gore ke wele mo potsong gore jaanong ka ne go nnile le kganye e ne right ya tsenwa mo World Party Conferencing a nna se awe e leng gore ka di 7 tsa ga July mo totegi re ke kgonegile o na ba kopa gore go ne le extension mo gore mbone lona le ba BCP le tle di submission ke batla gore o tlhalose gore a wa ne go sena morero ha mo kwaledi mogolo wa molokgotla la lona ana itshwaraganya le ofisi a le modula stilo a bua dikgang tsonetse tse di leng gore ke utwa gompieno le kete letadi itatola also ne ke batla gore ke botse mototegi Saleshando gore a ga itse gore mo manifestong a ke tsaya gore ngwa ka bone o itse ka manifesto ka gore le ka 2019 ne ntse le mmogo gore UDC ne na le thulaganyo e ne e buile gore e tla introduce Constitutional Court Tautona Advocate Dumaboko wa kgose botsamaisi jwa kompone ya Table Bay Cold Storage and Logistics kwa Cape Town e leng le kaona la Botswana Meat Commission go ba tsamaisa sentle kompone eo le go dira dipoelo ngwaga le ngwaga Tautona Boko na itetse lefelo leo ha le moletong go tsena phutego ya AUAIP Water Investment Summit kwa Afrika Borwa Mokamedi wa kompone eo Shato Manyanda o tlhalositse fa kompone eo e dirile dipoelo tsa 20 million rand mo ngwageng wa madi o sa tswang go wela a rutle Bethane Mando Company ya Table Bay Cold and Storage Logistics e mo letshutsheng la lewate la Cape Town mme BMC e ne ya reka company e ka ngwaga wa 1986 gore e nne lefelo le BMC e ba ya nna mali dithuto tse dingwe gore di romele kwa mafatsheng a mangwe le mebaraka go le mothofo jaaka Tautona Advocate Dumaboko a bua a sa o shaoshe gore o batla go aga sesha BMC gore e dire dipoelo o na iphase paka go etela lekalana la yone a sena go tsena phuthego ya
AIP Water Summit mme a hitela company e tsamaisiwang sente go direla BMC dipoelo. Old facility, and I'm very proud that it's a profitable facility that is contributing positively to BMC. We want to be the leading cold storage in Africa. We started Africa, and then once we achieve that, we go the world. So our mission is to be, or rather our mission is to provide cold chain solution to the global clientele. And our brand promise is cold chain perfection defined at the Harbour Edge. So thank you very much. I am pleased to have seen this place. It strengthens my belief that BMC can and will be profitable. You are profitable. We just need to address these other parts that are pulling all of you down, and it shouldn't take us long to restore BMC to where it should be, and not just BMC as a business, but as a lifeline, source of livelihood for many of the people, the cattle farmers, the communities there. So, thank you very, very much. I'm impressed with your work. Keep it up. Dikeletso le ditoro tsa company e ke go boela kwa Batswane gore ba itse ka ditirelo tsa bone le go ba thusa go gweba kwa ntle ga Botswana. We want to assist in the small stock movement. Any perishables that are exported from Botswana to anywhere in the market, or rather anywhere in the global market, we are able to assist. And this is where we want to go back to Botswana and market our services and try to tap as much as we can. We are also willing to work with local transporters, because remember they bring product this side and then they've got something to take back. So it's a number of the opportunities that we are working on. Mo nakong eno company ya Table Bay Cold and Storage Logistics e mo maemong a boraro mo Eastern Cape go baya le go anamisa dithoto di akaretsa nama ya kgomo le dihutsane, maungo le merogo. Mehela ba ikaelela go atolosa dikago tsa bone gore di kgone go amogela bontsi jwa dithoto mo go tla ba lopang 400 million rand. Selo se Tautona Boko a ba thomamiseditseng fa puso e tla ba emanokeng ka jana seabe sa bone se le segolo go direla ha tsela Botswana ba le kwa ntle ebile go tsamaelana le maitlamo a puso e ntšha a go rotloetsa dikhamphane tse di tshwaragetseng tiro le puso go gweba kwa ntle ga lehatshe la Botswana. Bethany Mantu, BTV News, Cape Town, South Africa. Bodiredi jwa mohama wa madi mo makalaneng a puso la ikemetseng bo kopile go dira tiro ya bone ka manontlhotlho le go direla dilo mo pontsheng jaaka lefatshe leno le mo tseleng ya go nna le itsholelo e nonogileng ebile e itshetletse. Kopo eo e dirilwe ke motshwarela Tautona Ndabagaolate kwa phuthegong ya bolesome le boraro ya lekala la Botswana Institute of Chartered Accountants BICA kwa Tlokweng Maabane. Gaolate o kaile fa bodiredi jo bo le botlhokwa hela thata mo go tlhomamiseng gore go nna le boikarabelo mo ditsamaisong tsa madi. A rutla Monica Setshwaela. Phuthego e ya BICA ya bo e kgobokantse baitsanape ba madi go ba fa sebaka sa go itsaya mothala le gone go sekaseka ditsela tsa go tswelela ba tega mo nakong eno e tiriso ya boranyane e tsweletseng ka go golela pele. E re jaaka lefatshe leno le le mo letsholong la go aga itsholelo e ka itshetelang go ya pele. Go thoka gore mohama o beye kwa pele go nna ba tsebosa fa go na le tse di sa tsamayeng ka tshwanelong. When accountants rise to the task, nations prosper. But when accountants falter, when books go unchecked, when audits go ignored, the cracks begin to show. Corruption finds a home in silence. Public funds vanish in shadows. Governance collapses under poor oversight. Let me say it plainly. Accountants are not just number crunchers. At least I hope so.
You are the vanguards of public finance. You are the guardians of trust. You are the sentinels of transparency, the protectors of the public purse. Mo nakong eno e boranyane bo tsweletseng ka go tsisa diphetogo mo ditsamaisong ka go farologana. Bodiredi jo bo rotloeditswe go amogela maranyane a artificial intelligence le gone go ela thoko thaelo ya one. Amidst this change, one constant remains the need for trust. And we know very well why we need trust in the digital space, ethics and professional resilience. And that is where we come in as finance professionals, accountants, business leaders, not just in our professions, but as leaders of economic stewardship. As the national body, being Dikgang, entrusted with advancing the profession, deeply committed to ensuring that accountants in Botswana are prepared to lead this evolving space. AI sometimes gives facts that are fabricated. You could be crude and say lies. And it doesn't do so, as I've said, it doesn't do so maliciously, but it does so confidently. And that is the big worry. Imagine somebody who lies to you, but they're actually lying to you in a way that looks like they're not lying, but they're saying so confidently, you have no choice but to believe them. This is called hallucination, and it occurs when we generate content that sounds plausible but is completely false. In accounting, hallucination in AI could generate an entire invoice trail for a transaction that never happened or misstate a financial ratio. Motshwarela Tautona o tsweletsa gwetha ba tsaya karolo ba phuthego e go netefatsa gore kgatelopele e ba ka ifitlhelelang ga e tlogele motswana ope kwa morago. Monica Setshwaela, BTV News, Tlokweng. Tona ofisera Tautona Moetemohasa o supile ha puso a ikemiseditse go emisa bogodu jwa motlhaba jo bo tsweletseng ka go golela pele mo kgaolong ya Thamaga Kumakwane. Fa bua kwa putegong ya kgotlaeneng e tshwaretswe kwa Thamaga Maabane, Mohasa a re ba setse ba tlhomile komiti e itebagantseng le go lwantsha borukutli jwa go epa ditswamong mo lehatsheng leno ka bophara. A re utlwe Abigail Samson. Bogodu jwa motlhaba mo kgaolong ya Thamaga Kumakwane bo tsweletse ka go kekela mme seo se baya matshelo a banni le tikologo mo seemong se sa siamang. Re Mohasa o tlhasa fa puso e itlamile go tsibega diemo tseo ka go tlhomamisa gore ba emisa borukutli jo. Bo ka ile fa go tlhamiwa ga komiti e itebagantseng le seo e thusitse go ntsha maduo a bonalang mo mafelong mangwe a tshena matsulujwe kwa ba emisitseng kepo ya gauto e seng ka fa malaong. Ka jalo a supa fa ba solofela go bona maduo a tshwana leo mo kgaolong ya Thamaga. Re bua se gore batho ba dire se se leng gore sa letelesega ka molaong. Dithuto tseo ke tsa setšhaba. Ha go emisitswe gore go epie mothaba ke ka gore go batla gore go sumarele tikologo. Re to dira le puso mo go lekaneng go bona re sumarela tikologo ya kgaolo ya Thamaga. Go a go hitahela le go bo metsi mothabe le bone ba alla ka seemo sonese. Mohasa o kgothaditse banni go tshwaragana le puso mo maitekong a go lwantsha borukutli jo. O na gape a gakolla banni go emisa go sireletsa dirukutli segolo jang ba tswaka ba ba senang ditletseletso. Le lona le ska la tshaba go reporta. Le lona le ska la tsaya dilalome la di ha boroko la di hirisetsa la amana le tsone le ta ikgolega tswa mo bathong bao. Ka gore ga re batho re tere ka mosobe re tare kopanya nonyane le sethare ra utela ba gaetso bangwe ba rona gone ba itse gore ke bone ba nang le batho ba, they are partners in crime. Ba bangwe ke lona le ba hiriseditseng dijarata tsa lona gore ba hire ditena mo dijarateng tsa lona. E reng hela ya ka go tlabe go na le lekoko le le tlabe le tla kwano le ta go diragatsa tiro e be le gore re thusa mapodisi re thusa ba komiti e leng gore e tlabe rumilwe ke tona go ta go dira tiro e. Tona o na nna le sebaka sa go etela lengwe la mafelo a amileng ke bogodu jwa motlhaba mme a solofetsa fa ba tla tlisa tshireletso mo lefelong leo go emisa bogodu jwa motlhaba. Abigail Samson, BTV News, Thamaga.
a tswala dikgantse moemedi wa lefatshe la India mo Botswana Bara Kumar Kotaki a re go tswa kwa dingwageng tse di kwa morago lefatshe la India le ntse le tsepame mo go emeng nokeng maiteko a go tlhabolola itshwaro ya lefatshe la Botswana. Kutati o tsweletse a tlhalosa fa mafatshe o mabedi a nnile le tirisano mmogo a gareng mo go ageng le go tlhabolola matshelo a Batswana go tswa mo mehameng e farologaneng e akaretsang kgwebo, thuto, botsogo le tlhabololo dikago. O tlhalositse se mosongono jaaka lefatshe la India ne le ipela dingwaga di le 70 le bohera bongwe le ntse le ipusa. The Indian community here has been a partner in Botswana's socio-economic growth for decades. Lefatshe la India le ntse le na le kemonokeng e bonalang mo go tlhabolole matshelo a Batswana go tswa ko dingwageng tse di kwa morago. Bontsi jwa dikgwebo tsa ma-India di akaretsa tsa ditaemane tse di thapileng bontsi jwa Batswana ba lefatshe leno. Mo godimo ga mo ba thusitse go aga dikolo di patela gareng ga tse dingwe. From doctors to engineers, from chartered accountants to entrepreneurs, our contributions continue to this day. Mogolwane wa ditlamelo tsa botsogo tse di hapegileng Rex se Gadimo wa kgotsa lenaneo la mabu ka tirisanyo mmogo ya lone le makalana a ikemetseng mmogo le maphata a puso. Gadimo a re seabe se setona se le se tlisang mo go tlhabololeng botshelo jwa ngwana le ngwana mo setšhabeng ke kgatelopele e tonagela thata. Lenaneo la mabu le neng le tshwere moletlo wa kabo dimpho le simolotswe ka ngwaga wa 2021 a rutle go bona one sehedi. Mabu ke lenaneo la setšhaba le le diretsweng masea a tsholwang ngwaga mongwe le mongwe go simolola mo lapeng lengwe le lengwe go tsena ka kgaolo nngwe le nngwe. Lenaneo le gatelela thata botlhokwa jwa gore motse o godise ngwana. Phetogo e maikarabelo magolo a yone ke go supa mowa wa tirisano le tebelopele e kopanetsweng go tlhomamisa motheo o nonofileng wa tlhabololo le bokamoso jwa lefatshe leno. I think about what we are celebrating today, the birth of a new life, the dignity of mothers and strength. Ke akanya ka se re se itumelelang gompieno go tshola ga ngwana seriti sa bomme le matla a setšhaba se. Mme re gakologelwe mafoko a temana ya Pesalema 127 e re gakolola gore ngwana mongwe le mongwe yo o tshotsweng mo lefatsheng leno ke tshegofatso le maikarabelo a matona. This world is both a blessing and a responsibility, one we must share collectively as a community. When we started Mabu, it was during a very difficult time. People were dying like flies. Fa re simolola lenaneo la Mabu e ne le nako e bokete thata ka ntlha ya COVID. Re ne re tlhoka sengwe se se tatisang boitumelo mo malapeng. Go tshola ga ngwana ke tiragalo e itumedisang thata mo lapeng lengwe le lengwe. Is an extremely happy occasion in every family. Lenaneo le la kgolela boineelo jwa lone je bo tlhomameng. For the 4 years ka Mabu, the word Mabu ka Setswana ke gonna phuthulogo. Ha re simolola Mabu 4 years back. Mary Nerana and said, which will be the right name for this project? And the team, sponsors, High Commissioner's Office, we came up with this word, Mabu. Ke ne ka hiwa dimpho tse dintsi thata di-pampers tsa ngwana dijo tsa bana. Ke ne ka itumela fela thata ka gore ha ke motho ke berekang ke a sokola mo botshelong. Ke ne ka tsaya lebaka ke sa itse go reka pampers ke sa itse go reka dijo. Moletlo wa ka bo dimpho tsa lenaneo la Mabu o supa kgato e botlhokwa mo leetong le le kopanetsweng. Lenaneo le la Mabu jaaka le tswelela le tshwara ngwaga le ngwaga maphatla otlhe a amegang a ineetse mo katlegong ya lone go tlhomamisa gore lepa mosele wa pula go sa le gale. Go bona one sehedi BTV News Gaborone. Arthur jana tsa mahatsha le motho wa gaetsho Mary ya kwa America tautona wa lefatshe la America Donald Trump o dirile ditso
ka go laletsa tautona wa Russia Vladimir Putin kwa kampenya sesole sa lehatshe la Amerika e ko setlhakatlhakeng sa Alaska. Phuthego kgolo eo e tla tshwarelwang kwa lebaleng la difofane la sesole sa Amerika la Elmendorf Air Force Base. Ena tautona Putin sebaka sa ntlha go kopanela phuthego mo mahatsheng a bophirima ha e sa le Russia e tlhasa lefatshe la Ukraine ka ngwaga wa 2022. Lefatshe leo la Alaska le bolelwa le tlhophilwe ke Putin jaaka le na le ditso tsa mahatshe o mabedi jaaka le kile la bo le mo diatleng tsa Russia pele le rekisediwa United States ka ngwaga 1867. Phuthego eo ya ga Putin le Trump e solofetswe ka nako ya bo 11 mo maphakeleng ka nako ya Alaska, mme tla bo e le nako ya bo fera bongwe mo bosigong ka kwano. Bontsi bo lebeletse ha phuthego eo e ka tla ka tharabollo ya go emisa ntwa ya Russia le Ukraine jaaka Trump a supile fa ka nna a solofetsa Putin bontlhabongwe ja Ukraine, selo se sa robetseng batho ba lehatshe la Ukraine le kgaolo ya Europa. Ora le ora ke dikgangko go yana motho wa gaetsho mo BTV News amogela jaanong tsa metshameko ka Edwin Mashakgomo. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothwetso dumela motsatsi la botlhano kgwedi ya Phatwe e le 15 ngwaga yo ke wa 2025 le botlhano tlhako ya morago e gatafa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo me tsone tsare mokatisi wa setlhopha sa Black Lions Owen Dagama a re e re lentswa setlhopha sa gagwe se le magoro go masha mo leking ya FNB Premiership ba eme sentle bontle go tla go gaisana mo pakeng ya bone ya ntlha mo leking e kgolwane ya lefatshe leno. Dagama o tlhalositse seo ka la bone ko ikatisong ya setlhopha seo kwa Tlokweng jaaka ba ipaakanyetsa motshameko wa bone wa ntlha wa paka ya 2025-2026 kgatlhanong le setlhopha sa Sua Flamingos ka mafelo a beke. Kagiso Molelekwa o lelekane le ikatiso ya setlhopha seo. Setlhopha sa Black Lions se iphitlhela se phadisana mo leking ya FNB Premiership mo pakeng eno morago ga fapana maemo le sa VTM se solo se fologetseng ko leking ya kwa tlase ya kgaolo ya Kweneng. Mokatisi Dagama a re mo nakong e senganyile setlhopha go tsofala seemo se setlhopha sa gagwe se leng mo go sone. I'm happy with what I've seen so far, but it's obvious. Mo nakong e ke ntseng ke na setlhopha ke kgotsofala se ke se bonang. Batshameki ba supa fa ba ikemisitse go dira go le gontsi mme seo sa itumedisa. Re tshameka le setlhopha se se masheta se Sua Flamingos mme fela ka kakaretso ga jeng re le sepe nte fela le gore re tshwanetse go bereka mo dilong di le mmalwa. Sua, that's a very good team. Mokatisi wa pele wa Orlando Pirates le TS Galaxy kwa Afrika Borwa a re lentswe a le motshamekgwele ya dinao ya mono gae maitemogelo a batshameki ba seka ba kgonne go ba kwadisa a tsile go na le seabe se se tona mo leetong la bone. I think the players that have got Premier League experience will obviously help us. But I'm also re na le batshameki ba maitemogelo a go godimo ba ba ntseng ba dira sente mo leking ya mono mme seo se di go re thusa hera thata ka gore ba se ba tlhaloganya se ba tshwanetseng go se dira mme seo se go dira tiro na motlhofo. For me to bring a breath of fresh air to Botswana football. We want to bring something new. We want to bring exciting players. We want to bring young players. O tsweletsa ka ya gore mo pakeng ya bone ya ntlha ba ipetsisa yelo e le setlhopha se sešwa se beeletsang go se fitlhelela. We just want to stay in the Premier League. It's as simple as that. You can't come against re setlhopha se sešwa mme re santse re ikaga ke paka ya rona ya ntlha mme ikeelo a rona ke go aga setlhopha se se popota re batla go ntsha batshameki ba tlhotlhwa ba ba tla solegela lefatshe leno mosola. If we can develop players for GU and for Gaborone United, we'll be very happy. Yeah, our team is looking sharp because re simolotse pre-season late mare obviously hanga ka gore ke re ha re fit go tshameka di-game tsa league ya Botswana because re nne le friendly le malwanyana team tse e leng gore di-competitive yana tsa kontra ga Botswana. Na re lwela le gore re nne mo leagueng season gona na re lwela gore re nne mo leagueng re lwela top 8 e le gore ta kgona go tsena mo top 8. Black Lions ba simolola leeto la bone mo leking ya FNB Premiership ka go amogela se se feditseng mo maemong a boraro sa Sua Flamingos mme go tla go tsena mo nakong eno setlhopha seo se kgonne go godisa batshameki ba maitemogelo a go godimo ba akaretsa motshameka pele wa Mojurisang Chiefs Dumisani Kubani
Kevin Bulala go tswa go swa Flamingos, Mpokgasane go tswa kwa Extension Gunners le moswaradini wa pele wa Jwaneng Galaxy Ryan Brown. Motshameko dithopa ka bobedi o simolotse go simolola metso e le 30 go tlogela nako ya borre mo tshokologong kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Kagiso Molele kwa BTV Sport Tlokweng. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Mpopi Moatlhodi a re lenaneo la bone la monongwaga le tlabo le remeletse mo go tlhomamiseng gore ditlhopha tsa setšhaba tsa borre le bomme di nna le ipaakanyo e mašetla gore di tle di dire sentle mo dikgaisanong tsa go ipatla phatla kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Mothoetso Mahatha Anku a itsiwe ke moegami Victoria Dikgang. Moatlhodi tlhaloseva ditlhopha tseo tsa setšhaba tse di tsene mo kampeng mo bekeng eno di tla simolola go phadisana mo dikgaisanong tsa selebogo se se ko godimo kgwedi e tlang tse di tla ba thusang go ipaakanyetsa kgaisano ya mmangmang ya go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe ngwaga o tlang. Re na le test series against the Zimbabwe national team for di-team tsa bomme le tsa borre. Test series ya teng re tla ba re di-game tsa teng di le ko Jwaneng. Go tsweng fo ka November re na le 4 Nations Cup ko Singapore e leng gore le one re tshwanetse gore re tsenelele, and then ka December re na le Africa Cup e ko Malawi. Moeteledipele yo o tsweletsa ikuela mo bana le seabe ka go farologana go rotloetsa liki ya lekgotla leo moraga gore tumalano ya bona le khamphani e ntseng e rotloetsa liki eo ya Lukhara Botswana e tle bokhutlong monongwaga. Tournament tse re ntseng le tsone mo ngwageng e dipedi re ne ra nna le tournament ya Jwaneng Netball Extravaganza ka March, re be re nna ya bobedi ka July ya Find the Ball. Ke tsone tse e leng gore di ntse di ba keepile busy ga se le ka re ne re nna le final ya Lukhara League last year. Go tswelela ba ipaakanyetsa dikgaisanong tse dikgolwane di tshwana le tsa sejana sa lefatshe, lekgotla la bona le tlhomile bakatisi ba le babedi ba bomme ba maitemogelo a go godimo ba batla bong ba katise ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le borre. Victoria Dikgang, BTV Sport. Ra thoma ra fetsa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le fetotse molao motheo wa lone gore o tsamaelane le wa makgotla a Botswana National Sport Commission le World Aquatics. Molao motheo o mošwa o tsene mo tirisong ka kgwedi ya Tlhakole monongwaga o akaretsa ditsamaiso tse di ntšhwa. Tshegofatso Malepa o lepalepane le pego e. Dingwe tsa difetogo tse di fetotsweng mo molaomotheong o ke sebaka sa komiti ya kgoduga ya lekgotla leo e tshwanelwang ke go se nna mo ofising. Executive ya rona e ne ntse nna 2 years hela akere 2 years e le gore in fact total e bile pele ka ne ile 1 year akere e be ba e change e be ba ira 2 years, so re ntse re dira 2 years and 2 years obviously is not enough. Our mother bodies, but total, especially World Aquatics, we have 4 years. So that was the main thing in el from now on, ra go dira 4 years. Se se botlhokwa ke gore go na le age limit ya no mo di NEC members. How le 65 a kgone go nna in the committee, below 21 ha kgone go nna mo committee. So re na the age limits. Bathumi le bone ba tla nna le kemedi gore lentswe la bone le kgone go rediwa. World Aquatics e re tlama gore re nne le Athletes Commission le mo BNOC le bo BNSC, so re tsentse mo constitution ya rena gore re nna le Athletes Commission le gore ke ya di athletes tsa rona. Molao motheo o tlhodumetse gape le mo go tsa kgalemo lenyatso le tsa boikuelo. The one last thing se se dire ke disciplinary code ya gore yaanong constitution ya re nne le disciplinary code re tlo go tswela le gore yaanong ra idea akere go na le bo appeals board do tsene le gore ne dintse di seo pele. We are holding public funds akere, and in accordance with World Aquatic Standards hale le tsotsa madi a batho sentse le ba bontshe gore kana madi a lona ke ya re batla go dira yana ka one e be ba approve akere. So we in terms of our new constitution pele budget ya rona ya approve ke di members ra ba borela gore budget ke ba ya approve, and then for the rest of the year e be re bona gore anong re dira ka re ba re tsira re tla dira. Diphetogo tseo go solofetse gore di ungwele lekgotla la Botswana Swimming Sport Association go le gontsi. Re tshwanetse gore e re after 4 years e be re bone
I want a big difference in terms of how the association runs. For instance, even though the new constitution has disciplinary code, by the end of 4 years, it will be godimo ga mo diphetogo tseo di akaretsa komiti tsa bakatisi le batsamaisi ba motshameko o tsa botegeniki le ditlhabololo tsa botsogo barotloetsi tsa ipapatso le ga mmogo le kemedi ya bomme tshegofatso malepa BTV Sport Gaborone. mothetso a re sa e golole tlou le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di be khutlo gone fa tšheleboge jalo kgaitsedi ake a mantle babili o neng a diranola jalo ka puo ya diatla tše mašea kgomo tše tswa thubeng tše le phepa o ne rabanthengela ka tšhane o tla be a boa go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects ka go rialo e katakatela morago tlou ya ga mašea kgomo tše re maatla kgomo kodumela o etse mohatasedi ba tlholantse o bereka ka bonatla bonokopila le botswerere mo dibotšong. Many settlements in Botswana are located where there is either little or no water. Therefore, there is need to reticulate, store, and distribute clean water to the settlements. These challenges I've outlined present opportunities for investment in the water and sanitation sector in Botswana. The investments are in the form of major water transfer schemes, water treatment plants, and water storage facilities, sanitation schemes, and wastewater reclamation for productive reuse. In the process of decentralizing water infrastructure, there is need to design and build